Чавашстын Павла Чиравжи Александра Лазарева шуралнырамба шыржыл жетірі. Ажаран оның книгізіне вулаза шиденнезем, культура деятелізембе Чиравжизем, юратны санарзен авторны азылме Жубашкарды литература музейне бұғынжеш. Александр Осипов калазагадардады. Александра Лазарева пурнышипе пулдарулыхне азайлзе книгизине уссабыхма булакан ешлы бугынче. Ачаземпе шиденнисем, чаваш литературине тепчекенсем, унба бірле вайхуны Чиравжизем. Тебелри витринера яланхибекех курав хадерлене. Чиравжин санугерчекесембе книгизем. Візен ешінче чиберанна, санын шитмілшичі туз, херчери тада тіземде. Купроизведенезене варчахышчынки үзімзем булаза жиденне. Шин булна. Хуплашкизем шинче ытлара хэр прассембе хэрарымзен югерчекесем. Лазарева халавесінчі тепсонар, шуды пурнышшын ішлесе талбанаган чаваш хэрарыме. Унхуйхи суйхи, варчахышчынки йывыр пурныжа. Валентина Эльпи, Марфа Трубина, Мария Ухсай, Александра Лазарева, Шав Вахатри, Шав Тапхардинте, Чундан Шеререн, Чаваш литературин, Шайня Шеклес, Шулере Хапартасте, Затроса Шленя, Храрам Чиравжизем. Александра Назаровна, Индевалпирин, Баларса адыраган шын візем ғушыншы, мен бе баларса адырат, шын малдын ақвал, самолет павишеген, яраплан бас хывлы шашықренеген, матур херача бұлны шамрық шухня. Юрий Зайцевын сәнне үгерсе, санюк летчесе ятла, үгерчік шырзапиде бире савындарна. Ширафе бегелес болсасында Александра Назаровна был пирин, биден умай книге кларны шын, шен ширафша. Варшавахатенши, варшахшин хишулсенши, чаваш халахен пурнышнес, тарынлан, хенемайла, анлан десе каламалла, мишен десесін темише повишафтеревал. Шау повишсенше, чаваш халахен пурнышне, тулдин сынарласа кытарда каншын. Александра Лазарева Леонид Агаков Чиравжи мажары булна. Шавдере тарышуллыта әшчен шемье читеші візіне пәлнежінсем. Ендешне азайлны мұрғаштары гінче агульчасем ешлын бұғынна. Сцены жінче Александра Лазарева илсе шитенне юры ташысе негы тартырыш. Программара алранкай меди агульча гимнеде янырары. Лайық төплі хаделензе келіне түйінші Паллы Чиравжи ендежізем Шубашкарда иртереген уява. Ялзенче де Лазарева книгісіне вулашы, литературын Паллы эшченебе муктанашы. Варендегенсем Чиравжи бұлдарулықны төпчесе хакланы, ана халалаза пызы куя виртерни шинчен калаза баджеш. Унын хайлавесем девесем ырамышы хейн ачисене, пурнышшегенышсене тум андучыр десе врентсе калаган хайлавесем. Еныш турын болсасын, ана тюрлетме, онланма, ожағывма врендеген хайлавесем. Шамбадаман Чималдан Лазаревана врендеген десе каласы келет. Врендегене вара камманиха. Асану кашинче Александра Лазаревын хэре, Чуваш республикин тавадивишлі артизи Алиса Агакова пианист, юрыссембе бірле амаша камыллана хайлавзене янратре. Манананне пулдарулы хыра вайхурса халық ишебе бұрынна. Шавықытрах каламашук ырыда камыллы шин булна. Тван культурына юратны, өмірліке асрай улаган хайлавзем ширсақы варна дере. Чувашенгларым вали Александр Осипов, Вадим Владимиров.